Ovo što ja gledam, uskoro ćete i vi, zove se Tolstojeva ulica. Mi smo krenuli ka toj ulici, sad smo stigli. Priča se da su tamo neki kordoni milicije, da li je tačno? Vidjet ćemo. On je naš predsjednik, on će nas primiti sigurno, neće nas odbiti. Možda će i kafu skuvati. Naš predsjednik nas voli i mi hoćemo da odemo kod njega da nas primi. Mi volimo predsjednika, on voli nas, kakav je tu problem? Nema problema. Jedna ljubav uopšte. To je naše odredište, a izjave nema. Jel možete malo? Ajmo! Možete malo ustaviti? Ton. Ja vama kažem da ćete ne ići na otpor i nemojte to da činite. Vratite se. Ja vama kažem da se sklonite odavde. Evo, upozoravam vas da izmenite. Sloboda kretanja, molim vas. Apsolutno je ovo ta sloboda kretanja. Ali ne čoporativno. Ne čoporativno. Evo idemo vratiti vas. Daj od Godona, molim. Molim vas, idemo. Zadimo bre da ih popišamo i da idemo bre. Gospodine, imamo od oružja samo indeks i dobru volju. Bez gora. Snimite na prvom ulicu, snimamo. Samo da podelite. Upozoreni ste da ne možete na ulicom proći. Sklonite se, ne pipajte me, ja vas ne diram. A vas ne diram, ja samo dajem cvet. Ne trebam. Sklonite. Izvolite gospodine, mogu da vam... Sklonite se, ne treba ni cveće. S vaših ruku ne. Beži bre, ženo bre. Jo, evo još dolaze čovjek. Više urkne nego... Molim vas, volite se odavde. Samo me zanima. Baba je odlazi slobodno kako se nema.